Jochung maromo prang'wen mabende laro kombe magoeko mag MCA gi otiko mag riwruog Kenya Kwanza e kaunti ma Kisii. Olando Siro lwedo riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya bang' golo ng'ur margi ni riwruogno ero mar Kenya Kwanza onge kod adieri kata matin, kendo bende duond od buche matindo manitiere e riwruogno ero okomi teko kata luoro. Kagiloso Kisii kinde mabende ne irwako gi riwruok mar Azimio la Umoja, jotelo mabende norwako gi kaka migosi Simbarati kod mamoko onyisogi ni riwruog Azimio la Umoja orwako gi kendo giwuoth kanyakla nyaka chieng' giyud loch mano e tok yiero ma tarik 9 dwe mar 8 mar higani eri. I want to confirm that you have come to a good place. We are ready to have you here. In our house, we have many rooms. We have many opportunities. We will work together. We will work together. And we will even campaign together to make sure that Simbarati and the group gets the much coveted prize. Kama matakwa na mahitaji ya wananchi na viongozi ambao wako kwa mrengo wa Kenya Kwanza haitachukuliwa hatua, tutaamua mkondo mwingine. Na leo nataka kusema hapa hivi, tumekuwa katika Kenya Kwanza jinsi chairman amesema, lakini yale ambayo yametokea pale ni kwamba hakuna uwazi pale. Leo hii tumekuja hapa kama timu kubwa ya UDA na vyama zingine zote. Tumeleta hapa maneno yetu kwa jumla, tukisema ya kwamba kwa kuangalia Kenya mzima, tukiangalia na Kisii yetu venye mambo inaendelea kuzunguka na kuenda kulingana na mambo ya kisiasa, tumekubaliana kwa jumla kuwa tutamuunga mkono mheshimiwa